Poslovna konferenca Portorož. Svet barikad. Odpravimo jih. Govorili bomo o begunski krizi in migracijskih tokovih, gibanjih v gospodarstvu, Brexitu, kako tržiti izdelke, ki jih zaznamujejo sočasne prekinitve na trgu, ter izzivih, ki čakajo Slovenijo v prihodnjih letih. I can only advise all other countries, our neighbors in the region, just to be more focused on the evolutionary way of development, rather making or accepting any kind of choices, any kind of revolutionary measures. It will never solve the problem. Zakaj priti na poslovno konferenco Portorož? Ker je osrednji gospodarski dogodek, ker vsako leto obravnava najbolj aktualne in žgoče teme. Most commonly seeing challenges out there for companies is not truly understanding what consumers want. They believe that going to a new market, consumers are going to react the same way as in the domestic market. Ker privabi odmevne svetovne in domače strokovnjake. Ker je priložnost za izobraževanje in poslovno mreženje. Ker je kraj, kjer se rodijo misli in zamisli, ki pustijo pečat. Poslovna konferenca Portorož. Četrtek 17. novembra in petek 18. novembra 2016. Prijavite se.